आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमदीना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ सलिबा सही इंग्लिश इंगनी कुनिथोय ngasi ahing nongyai da loiragani anoba sahi english ingani kulum toina lakpada miyamna taramna ongdaba ngainari anoba sahi na lakpada rajapal mukhyamantri mantri sing mla sing amadi lusingba kayana miyamda yaipa pausel pirakli Thobal police na english ingani kunithoi sahi asigi manungda yamlaba draki polam sing phagat pangamki laloba sing ningthina laksin bangamki Zaribamda nauna sagadaba district panchayat resource center mahut mantri yumnam khemsana ngasi jatra hunkhrai Haksel mantri Mansuk Mandabian hairi leibak asigi miyamda ahongma mamalda ana laingi hidak phangaliba pradhan mantri jan ausadi kendra lising mapan hangdok pangamle amasung Jammu Kashmir police na kumsi sahi english ngani kunithoida tongan ba nongmai kapna beki thodok marbudra humdoida punna terrorist ki miyoi sam humbudrani thoi hatkhi Saliba sahi English ngani kunithoi ngasi ahing nongyai da loiragani Anoba sahi English ngani kulum toina lakpada miyamna taramna ongdaba ngainari Anoba sahi English ngani kulum toina lakpada Rajapal Laganesan Mukhyamantri Nongthoman Biren Mantri Singh MLA Singh amadi lusingba kayana miyamda yaifa pausel pirakli Mahaki pauselda Rajapal Laganesan hai Anoba sahi lising ani kulum doibu aikhoina anoba asa amaga loinana taramna ongminasi ngasi loi khragadaba english ngani kuni thoya sahi asi raija sida sakut thorangi thabak kaya mai pakna paikhet pangam khiba sahini sahi asi da thokiba nungai taba thodok kaya kauthukna duna anoba sahi lakpada saukhatpa nungai yaifaba mara setpa raija ma ohenaba aikhoi punna honaminasi As we look back and take stock of the last 12 months due to unprecedented COVID-19 pandemic however we have shown in no uncertain terms that our belief in collective efforts, the dreaded disease could overcome and bring the situation to normalcy. In such a backdrop, we have every justification to welcome 2023 with the full confidence that the indomitable spirit of ever more and better ever will continue to permeate every sphere of our national life in the coming year too. I therefore wish the people of the state a very happy new year with a great deal of optimism. Mahaki pauzelda Mukhyamantri Nongthoman Biren hai English ngani kunithoi asi raija sida sakut thorang kaya paikhet khiba tongan ba sakut thorangi project sing Haksel Shiksha Lambi Thong startup amadi sana khonabada mangjil thana sangsin khiba sahi ama oikhi Raija sigi miyambu makalamna madi haraute yamna lehenabigi pandamda amusement park sing open gym amasung kangla nongpok torban sahi sigi manungda hangdokpa ngamkhi kumsi sahi gi sangai festival tongan ba mafam singda mai pangna pangthokhi loinana sangai ethnic park sangaduna miyamda khusinaba ngamkhi Sri Biren hai drug ki mayokta saksin ba war on drugs campaign da miyamna sarkar asida thajaba thambibaga loinana ningthina tengbang pirakhi maduna campaign asi mai pangna pangthokpa ngamkhi Leibak asina G20 ki presidency webigi khudong saba Manipur dasu anopa sahina lakpada phangba ngamlagani masigi thoram lakadoriba February manungda Imphal da pangthokani masida raija sigi haising basing amadi sakwa thorangi thabak sing uthok chahuna bagi tanja miyamna lomidasi Mukhyamantri hai anopa sahina lakpada raija sigi miyam nungai yaifaba santi amasung saukhatpa purakpa oirasanu anopa sahi lakpasida aina apel tawningbasi hanagumna aikoi amatani haibagi wakhal amatani haibagi thabak akoi punna leminaba punna hingminaba punna saminaba punna saukhatminaba haiba adugi wakhalon du da anoba sahi lakpasidu su madugi wakhalon du da koi punna satminasi aduga manipurda leiba miyam punamak aigi heba wakhal thadonaraga aigi community gi aigi imung gi heba wakhal thadonarkanda akoi mayam punna matoina koi hingminadaba yade heba wakhal sidaida akoi hingminasi covid ki laiba akiba posak ase koi mamang do koi miyam punna thengnami naki bani handak su koi miyam punna thengnami na koi alert lemina na covid ki sunga thong na ba ona minasi haiba wafam kharse thamjarga manipur gi miyam da anoba sahi lakpada yaifa paujel pijari Anoba sahina lakpada textiles commerce amasung industries mantri Nemsa Kipgenasu Manipur gi miyam da yaifa paujel pirakli Magi pauselda Srimati Kipgen hai
अनौब चहीना लापदा चही असिबु अखोइना हराउते यामना उमिनसी अखोइ मसलगी मरक्ता नुंसिनबमदी अमत्त ओइबगी वाखलोन अदु नहौनना सागतमिनसी मणिपुरदा लेमिनरिबा खुदिंगमंगना मसिन मनाउ ओइबगी वाखलोन नहौनना सेसिलहनबगा लोइनना इंगना तपना लैबा राज्यमा ओइरसनु हाइरि महाकी पाउजेलदा हक्सेल मंत्री डॉक्टर सापम रंजन हाई अनौब चही लापगा लोइनना अखोइ पुंगमंगना चाउखटपा समाज अमा ओहेनबगीदमक शांतिगी लमदा खोंग थांगसिनबा असेटबा फिरेप लोमिनसी अनौब चहीना लापदा राज्यसिदा हराउ तयाम्बा नुंगाई याइफबा शांति अमदी मसिन मनाउ ओइबगी मरी अमुक हेना सेसिलनबा ओइरसनु शिक्षा मंत्री थौनाउजम बसंत कुमार महाकी पाउजेलदा हाई अनौब चही इंग्लिशिंग अनि कुलुमदोइना लापदा राज्यसिदा शांति नुंगाई याइफबा हक्सांग फना लैबा अमसुंग चाउखटपा लमदम अमा पुरकपा ओइरसनु अनौब चहीना लापदा वासक अमगा लोइनना अनौब थौरम थौदा कया पांगमा ngamba ओइरसनु मणिपुरबु लैबाक असिगी मनुंगदा ख्वाइदगी फबा राज्य अमा ओइननबगीदमक अखोइ पुन्ना होनमिनसी हाइखि महून मंत्री युमनाम खेमसाना माकी पाउजेलदा हाई अनौब चही इंग्लिशिंग अनि कुलुमदोइ अखोइ मियामगी थोंसिनदा लेपलरे लाइरिक अमगी अनौब पारा अमगुमना अखोइना तुंगी आशा कयागा लोइनना अनौब चाखुत थौरांगी वारी कया इसिलहौनबगी तंजा लोमिनसी अनौब चहीना लापदा राज्यसिगी अमदी सिंगजमई विधानसभा केंद्रदा लेरिबा मियाम शांति लैबा हक्सांग फबा मसुंग चाउखटपा पुरकपा ओइरसनु अनौब चही इंग्लिशिंग अनि कुलुमदोइना लापदा तोंगान तोंगानबा राजनीति दलसिंगसु मियामदा याइफा पाउजेल पिरगली मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी ना अनौब चहीना लापदा मणिपुर की मियामदा याइफा पाउजेल पिरगली दल की प्रेसिडेंट कैसा मेघचंद्रना थादोरकपा चेरोल अमदा हाई अनौब चही इंग्लिशिंग अनि कुलुमदोइना लापदा लमदमसिगी मियामना हराउते यामना ईश्वरगी मफमदा थौनिजदुना इंग तप्पा शांति लैबा हिरम खुदिंगमुक्ता चाउखटपा लमदम अमा पिनबीबा ओइरसनु अरीब चही इंग्लिशिंग अनि कुनिथोइना चटखिबदा लमदमसिगी अवा अना खुदिंग पुखिबा ओइरसनु हाइरि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल ना अनौब चहीना लापदा पीबा पाउजेलदा हाई अनौब चही असि मणिपुर की मियाम नुंगाई याइफबा शांति लैबा मसुंग तंगतु लैताबा माइकैरोमदा संगसिनबा ओइरसनु मालेमदा मसक थोकपा इरमदम अमा संगतपा ngamba ओइरसनु हाइरि मणिपुर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंटसु अनौब चहीना लापदा याइफा पाउजेल पिरगली पाउजेल अमदा दोलसिन हाई अनौब चहीना लापदा ममांगदा थोकिबा खुदोंग थिबसिंग काउथोक्तुना नुंगाई याइफबा मरा चेटपा राज्य अमा सेमगतपा ngamba ओइरसनु ngasi nongyai da loregadaba इंग्लिशिंग अनि कुनिथोइ चही असिगे मनुंगदा थौबाल पुलिसना अखनब थबक थोरम कया पाइखटपा ngamki जिला अदुकी एसपी जोगेश चंद्र हौबीजमना थौबाल पुलिसना लखुटकिबा थबक थोरम सिंग पलदुन हाई मियामगी मतेंग लोइनना थौबाल पुलिसना शांति रक्षागे अमदी अतै थबक थोरम कया पाइखटकी हदकी चही असिदा थौबाल पुलिसना कन्न होनदुना का हेनबा इरांग जिला अदुदा थोनकिते चही असिगे मनुंगदा लालोबा कया फगतुना बोम याउना अतै खुसु खुलाई कया मरुम फगतपा ngamki श्री जोगेश चंद्रन हाई राज्य सरकार की वार ऑन ड्रग्स कैंपेन की सरुकम ओइना जिला अदुगे तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी ड्रग का मरी लेना मियोय कया फगतखी यामलबा ड्रग की पोलम सिंगसु फगतपा ngamki अनौब चही की हराउ तयाम फोंदोपदा मियामना मयाई काबा निसागी पोलम अमसोंग लाइसेंस गन्ना सिंगबा सिजनबिगनो अनौब चहीबु अखोइ मयामना तरामना उमिनसी चही असिगे मनुंगदा थौबाल पुलिसना तोंगान तोंगानबा लालुलुप सिंगी मियोय पुन्ना कुंथ्रा फगतपा ngamki तोंगान तोंगानबा आइना यादबा थबक सिंगदा सेनबा मियोय मरबुद्रा माथोय फगतखी चही असिगे मनुंगदा थौबाल पुलिसना 9mm पिस्तौल तरेट 7.65 की पिस्तौल अमा 0.32 की पिस्तौल अमा हैंड ग्रेनेड तरामंगा नोंमै मरु सामा कुंथ्रा निपान अमदी डिटोनेटर मापन याउना खुजु खुलाई कया मरु फगतखी मसिदा नतना यामलबा ड्रग की पोलम सिंगसु फगतपा ngamki श्री जोगेश चंद्रन हाई अनौब चही हेंगदे हौदबा 2023 दा यामसु कोऑपरेशन पिबियो मतेंग पांबियो अदुगा ngasi बाय बाय अमसुंग हेंग न्यू ईयर की सेलिब्रेशन तौबसिदा अखोइगी यु थक्चलगा गाड़ी थौबा एक्सीडेंट थोकपा मसि तौदनबा अखोइगी थौबाल डिस्ट्रिक्ट चलिबा नेशनल हाईवे दा सिगुम थौदोक कया से थोनिंगदे अदुगा पिकनिक चतपा मतमना लाइसेंस कन पाइदुना सेलिब्रेशन तौबा मसिम तौबिगनु अदुगा गाड़ी मचा थौबसिंग हेलमेट ओपियो अदुगा गाड़ी तोंग मतमदा मी मसिंग हेन तौजबिगनु अदुगा डिस्ट्रिक्ट पुलिसना मफम मापनदा ट्रैफिक पुलिस अमसुंग पुलिस स्टेशन की ओसी सिंग यावगा अकोइना चेक तौदना गाड़ी सिंग ड्राइव तौजगनी अदो मयामसु कोऑपरेशन पिबियो कोइ तौजरिबसे मयामगी याइफनबगिदमतनी ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फालदगिनी जिरीबामगी सिंगडोंग लैकाइदा लेबा डिप्यूटी कमिश्नर की ऑफिस कॉम्प्लेक्स दा नौना सागदबा डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर महूत मंत्री युमनाम खेमसाना ngasi जत्रा हुनख्रे ngasi की जत्रा हुनबगी थोरमदुदा जिला अदुगी एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर अमदी अदै ऑफिशियल सिंग सरु याखी
Sri Khemsana Zilla Adugi Guest House the Pangtokpa Mahakpu Opagi Thoramda Saruyaki. Thoramatuda Ziribam Municipal Council gi Sanitary Worker Kuntra Mathoidasu Mantrina Kudol Potpiki. Mapan Suba Assam Rifles Amasung Bisnupur Police Commando gi Apunba Kangpuna Pre-Prac Pro gi Mioy Ama Leitan Pokpi Saitonda Leba Masagi Miyumdagi Ngasi Fare Mahak Miyamdagi Namduna Sel Kaibada Zenaba Misakni Haidi Paraba Mioy Adu Makata Bawang Pahung Satanabagitamak PGCI Police Station the Sinakre ICAR Bigyan Kendra Tamenglona Sinduna Thasigi Taratarukti Satarakpa Sorsata Pakwara Nasilo Sinkre Masi Azadiga Amrit Mahasopki Manungsana Pangtopani Numit Tarataru Sum Satarakpa Thoram Aduda Adugi Sarukama Oina Tongan Bamafam Singda Lam to Singdopagalenina Sosatagi Wasak Suloki Miam Akoibigi Pibam Lunana Tambamasung Isabo Lunana Legna Bigi Matanga Miambu Bapta and Bigitorum Su Pangtoki Torumgi Manungsana Paktanana Utabagi Torum Su Pangtoki Hairi None Zilla da Lyra Bamasung Kana Lesita Bamayosing da Tengbang Pibiki Sarukamoina Zilla Adugi SBI Braski Official Singna Longmai Part 4 Peaceland Leba Students Guidance Center da Lady Bamahiro Singda Sana Tangna Bayawna Mahi Tamata Sangba Polam Sing Ngasi and Tokre Akasbani Ifalgi E Pau Kangpuna Putokpa Sahi Loibegi Akadaba Toramama Ngasi Numidang Pung Mapandagi Sandokani Tabiu Akasbani Ifalgi E Pau Kangpuna Putoksaba Akanaba Toram Ariba Sahibu Hangan Yangba, Anobu Sahibu Taram no Okshabagi Toram. Sahi Sida Akasmani Impalgi Ipau Kangpuna Sandoki Batoram Sing Karadang Hangan Yangbada, Loyumba Chinel. Loyumba Silien, Loyumba Sin Havisi, Quigi, Manipurgi, Nintau Loyumba Haibadugi, Matam da Mang the Piba, the Murwell, Edic Amani. Tankula Masumite, Matin Mana Oina Horakibagi Wari. Ojik, when Yom Nang had Nuhum Yom Nam. Yom now, Tankul Kilon. Now Ram Tong, now Ram, Tankul Kiming. Akasbani Falagi Pau, Tabiri. Haksel Banturi Mansuk Mandabian Hairi. Lebagasigi Miam da Ahongba Mamalda, Ana Langi Hidak Panganabagitamak Paikat Kiba, Pradhan Mantri Zan Ausadi Kendra, Lishing Mapan Hangtopangamlay. Twitter the Tadorpa Warola Mada Dr. Mandabian Hai. Hariba Kendra Singh Asina Lebagasigi Lyra Mui Kayada, Ana Langi Hidak Hongna Panganduna, Makwagi Punsi Mahinda, Laitokan Bangamlay. Zan Ausadiski Masi Kendragi, Chemicals Samasung Fertilizers Mantraloina, English in any Nipan the Hodokibani. Scheme Masibu Hena Mapangal Kankanabagitamag, English in any Taratarukta Nauna Maming on Toktuna, Miamda, Haxelgi Kanaba Panganbangam Ki. Scheme Masiki Pandamdi, Ana Lang the seasonary Magulay Hidak Sing, Ahongba Mamalda, Miam the Panganbani. Hauki Basahini Panasi Dalebakasiki Miamna, Hidak Sing as a season Abana, Apun Basen from Lupa Koti Tarani Palom Kanbangam Ki. Anoba Sahigi Marsta Fawada, Lebakasida Zan Auseti Kendra, Lising Tara Suhanaba, Pandam Tamli Hairi. Jammu Kashmir Police na kumsi sahi English ngani kunithoida tongan ba nongmai kauna begi thudok marbudra humdoida punna terrorist ki miyoi sam humudrani thoi hatki makoi gi manungda ni phuni thoina mapalam gi miyoi sing etuga marbudra humdoina leiba ga sigi miyoi singni Kashmir Zone gi Additional Director General of Police Bijoy Kumar ngasi paumi singda hai apunba terrorist ki miyoi sam humudrani thoi gi manungda samani pandi Laskar i toiba masung TRF kini etuga kuntra manga amana Jaise Muhammad ki kunithoi amana Hizbul Mujahidin ketuga atopa taret amana tongan ba lalulup singi miyoi singni aroibada maroiba pawmo Saliba sahi English ngani kunithoi ngasi ahing nongyai da loiregani anoba sahi English ngani kulum doina lakpada miyamna taramna okna bangai nari anoba sahi na lakpada Rajapal Mukhyamantri Mantri Singh MLA Singh amadi lusingba kayana miyamda yaipa pausel piragli Thobal Police na English ngani kunithoi sei asigi manungda yamla badraki polam sik phagat pangamki laloba sing ningthina laksin bangamki Ziribamda nauna sagadaba District Panchayat Resource Center Mahut Mantri Yumnam Khemsa ngasi jatra hunkhrai Haksel Mantri Mansuk Mandabian Hairi Lebagasigi Miyamda Ahongba Mamalda Ana Langi Hidak Pangaliba Pradhan Mantri Zan Ausadi Kendra Lising Mapan Hangtopangamle Amasong Jammu Kashmir Police na kumsi sahi English ngani kunithoida tongan ba nongmai kauna bigi thoktok marbudra humdoida punna terrorist ke miwai sam humbudrani thoi hatki paulai sare